感谢巨港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiona Huang。在巨港林氏福隆堂举行的广浙尊王圣诞庆典庄严隆重。作为智慧与学业之神，广浙尊王的诞辰成为三教信众的重要精神时刻。信众们虔诚祈愿，祈求平安吉祥，并祈愿巨港民众智慧增长，学业进步。巨港林氏福隆堂位于 Srijaya 路，于2025年10月6日星期一庄严举行广浙尊王或智慧与学业之神圣诞庆典。庆典现场庄重而虔诚，成为三教信众的重要精神时刻。大家共同祈愿平安、事业顺利、身体健康，最重要的是智慧增长、学业有成。庙宇成员 Alex 表示，这次广浙尊王圣诞庆典恰逢农历8月15中秋节，国历2025年10月10日，因此更具祥瑞与意义。祭典中不仅礼敬教育之神，也一并祭祀祖先，祈求巨港市民学业顺畅，知识广博。Pendidikan di Kota Palembang nih. Setahun sekali kebetulan untuk pas komunitas kue bulan. Kedepan kami jauh lebih baik lagi yang dengan sebelumnya. Dan kedepannya jauh lebih maju lagi untuk segmen kali ini. Untuk keselamatan masyarakat di Kota Palembang ini, ya semua warga-warga bisa datang ke sini. Alex 补充说，每次祈祷与诵经皆是为了祈求巨港市民平安喜乐，生活顺遂。Muhammad Aidil, PAL TV